kakhulu uProfessor uDresa Khandi ngoba ebingelela nje ngibingelela umhlaba wonke ngoba akusavumelekile ukuthi ngibingelele eSouth Africa kuphela ngoba ngifana nomuntu osemelele international ngoba niyazi ukuthi ikaye yahamba lento yagoquthasilana ihamba emoyeni iyogqilaza emazweni angizange ngithole ithuba bengingekho nganza kwethu ngilapha eSwazini lapha ade ngikhona ngibizo inkosi ngonyama uMswati eLdzidzini ngagudla njalo lento abaleni efihla amakhosi aseSwazini okuthiwa isemtimba ngaze ngawufika eLdzidzini ngafika ngamukeleka kahle futhi ngafika lapha eLdzidzini ngaphatheka kahle kakhulu amaswazi afika ngiphatha kahle kakhulu amaswazi ngoba bengilokhu ngasonke isikhathi mangikhuluma nengonyama nanapha nje amakhosi ashe khona kulokhu kuthiwa bayethe wena ungaphakathi ngileli eSwatini udu njalo nje mayiqeda ukukhuluma inkosi le ingonyama uMswati mayiqeda nje ukukhuluma noma engabe kuthiwa iyasukuma kuvele kuthiwa bayethe wena ungaphakathi cha ngifike ngafunda ukukhulu lapha inhlonipho emaswazi ayahlonipha abafowethu ngabona ukuthi uMdlokombane wasuka nje lapha wayogawulwa imbali enhle eSwazini wayilandela inhlonipho namhlanje ke ngilapho ondini esishamthetho ondini olumahliki lapha ke ngikhona abafowethu indawo yomlando le indawo yomlando kakhulu indawo yaseondini ngoba namakhosi atshalwe lapho ondini nesishamthetho futhi sikhona lapho ondini namhlanje bekuzovulwa indlu yamakhosi namhlanje sekuneminyaka emithathu egcwele ingazange ivulwe indlu namhlanje ke bekuzoqaqwa ukuthi onke amakhosi nesizwe sikhululeke ngoba namhlanje nje bekuzokhulunywa nangodaba lomhlaba wethu ingonyama trust sizwile indlu lamithi ikhulumele ngalo ukuthi manje ioffice kalisuke ePitoli lize kwaZulu siphathele indaba yomhlaba ngoba phela umhlaba sihlala kuwo umhlaba fanele siphathele thina indaba yomhlaba lokho sisakushayela ihlombe kakhulu siphinde futhi sibonge kakhulu sibongela amakhosi ukuthi amakhosi athengelwe imoto namhlanje akhishelwe imoto ezinye kuthiwa yiseza lokho fanele sikubonge kakhulu sibongela amakhosi ngoba vele onke ama-province amaningi ayathengelwa imoto amakhosi nathi nje besilokhu simangala la kwaZulu ukuthi kwenziwe njani kodwa seliyabuya-ke ithemba manje ngoba siyabona ukuthi ne-government yethu usiyakwazi ukuthi uhulumeni abambisane nobukhosi kakhulukazi nengonyama ilokho nje bafuthu bengizokudlulisa ukubonga kakhulu namhlanje ukuthi cha amakhosi akithi kwaZulu asevuliwe umlomo sizwile kuthiwa iziseza lezinye imoto ezinye isendleleni iy'moto zamakhosi engicabanga ukuthi ke laba bangamabamba kangazi mina noma mabenikwe iy'moto zizophindwe ithathwe mase kufanele kuhlala amakhosi ilokho-ke nje angingakakubuzi lapha engonyameni nasesilweni nakuhulumeni umzali uthula sizwele undunankulu sesafuna ukubabuza ukuthi hawu ngoba phela kuneso lesilo kunamakhosi abambile lezi imoto-ke maze kuthiwa nje nangu sehamba ngayo iyathathwa leyo moto kuyibamba mase kuhlala inkosi ilokho nje nanokuthi phela bengicabanga ukuthi amabamba asale senikwa nje ngoba kubuhlungu ukuhamba ngenkabi mfowethu usuqhwakela iy'ntaba hamba uqalaza siyathathwa futhi imoto ilowo mbuzo nje bafowethu bengifuna ukubabuzela abafowethu abangamasosilo nababamba ubukhosi sengisholo ukuthi nje cha ngizoshaya nje incomo ngiyabonga kakhulu nokuphuma nje kwesizwe sonke kuphuma amakhosi akwazi ukuthi afike komdala athole nezibusiso lokho kusijabulise kakhulu nabafowethu ukuthi amasiko akithi thina abantu abamnyama siyawagcina ngiphinde ngibonge nje nazo zonke izinto ezenzeka esizweni ezinhle bese-ke cha ngikhala nje kakhulu-ke bafowethu ngikhalise abantu abaningi bafutha ade befisa ukufika ngendaba zama-transport akwenzekanga sengicabanga ukuthi ngiyafisa ukuthi i-ofisi lesilo behlangane ne-ofisi likahulumeni kuzanywe ukuthi bonke laba bantu abafisa ukufika befinyelele ey'ndaweni lapho kusuka khona omdala ehlanganisa isizwe amabhasi aphume njenge-transport iphume ilokho nje-ke besizobongela nje amakhosi njengey'ngane zamakhosi ukuthi amakhosi uhulumeni mayesewahlonipha nathi sizomthanda uhulumeni kodwa uhulumeni mayengawahlonipha amakhosi nathi sizomshalazela sikubonga nje unkosi yesizwe ya siyathokoza ilokho nje impela ade sithi sizobonga okwenziwa
uhulumeni neNgonyama ngokubambisana. Asiphethe dokotela ngokuthi iNgonyama ithi uNatal awuqhele kusali kwaZulu thini kuloko kahle kahle uNatal ngimchazeleni bafowethu wawuvela ufaka ubani engifuna ukwazi ke nje lokho ukuthi uNatal wawuvela ufaka ubani uNatal ngoba thina sazi ukuthi kwaZulu la lo Natal vele wawuvela uzoxova uzovela uzosibangela ukuthi sibe nezinkinga emhlabeni ngoba uNatal sengithe ngiyamlandela bathi iPutukezi uNatal akuyena ngisho umlungu ukuthi kubathi futhi sibizwa ngesikebhe kuthiwa uNatal kwakuyisikebhe uNatal yikho nje ukuthi kunokuxhaphazeka phakathi angisafundi futhi ngiphinde ngibe ngikhulume ngawo ikwaZulu la bafuthi kwaZulu lapha ngibonge kakhulu ingane kwethu engicelayo nje kakhulu kunina nonke sizwe sakithi thina bantu abamnyama nathi kwaZulu ake sibambisaneni besibumbaneni ngoba nje ngiphatheke kabi ngizwa kuthiwa izwe balihla lekujala incebo nakogcawu kuthiwa mana nje lasekuphethe uNkulunkulu avela babeka iNgonyama ngithi mina kodwa uNkulunkulu wami hey bayogcina lena ngeke la hey lutho umkhonto ozenzela la nefolofolo manajera ukhona uZulu cha bosikhona siZulu sikwaZulu la ngikhuza umhlolo ngithi ma South African masingalivula ngiso lizohambisa uthathe iphi ilungelo nalabo bantu ade bekhona nabantu bakithi abamnyama ukuthi kube kwisilo kube kwiNigeria yena umhlaba uzofa ngathi ubhubhe ngathi bantu bakithi abamnyama ke nivule namehlo mina sikho isilo saseNigeria ngiyosiguqela futhi ngisikhulekele ngiqinisile isilo saseNigeria ngonele ngasibona ngifake ngisifaka isihlangu ngisifaka ihawu isilo saseNigeria ngithi ngifaka ubhoko ngithi hey ubeka ubani wena akumazi phela babeka ubani laba futhi abantu futhi mina makuthiwa uhulumeni phela ngizafuna ukuyibuza le ndoda yakwaHulumeni ukuthi ubani unikeza amaNigeria amalungelo ukuthi azabekwe eSouth Africa twasephethiswe hayi bafana bamani kakafiki kwaZulu senigadile hey nawe wena umthavuna nje hey ngiyangitshena yoba mnyama amehlo futhi ke nasemaXhoseni njalo ngabahlobo bethu kufanele ukuthi ngokomthetho thina lapha kwaZulu ke siyele neXhoseni ngoba siyazalana siyobalekelela ngoba kusho ukuthi azikho insizwe emaXhoseni makufika abafana baseNigeria befike bebekane ekade siyazalana singabahlobo mina bengimthembe kabi oJala Ingcebo ngibathembe kabi oJala Ingcebo cha ngibathembe kabi amakhosi alena nje eEastern Cape bengiwathembe kabi kodwa mase ngithiwa aphethwe iNigeria ayi ngiqinisile bafutha ake sibukeni ngelinyiso lena ngoba lamaNigeria eza kancane wajahile angani ngibona nje umasipala laba bakithi nje nakuhlabisa konke kompangeni kuyali umasipala kuthiwa usedayisele umuntu okufika indawo edrobheni kuthiwa uyakha lo muntu lo ngithi he bakhela thina ngoba lulodwa lwabo qinisile bakhela thina awukwazi ungasuka yini umasipala athengise bekuthiwa le ndawo eNigeria kodwa kuthiwa layithenga wayithenga kuhulumeni akafiki kithi abasakhele nje kahle bafutha abasakhele izitolo besakhele kodwa lulodwa nje usuku leyo mali leyo noyifuna kulabo abantu ababendayisele omasipala isakhele nje futhi nabo masipala aqhubekani nibadayisele lapha kuthiwa nabo ukufika nibadayisele izindlu nibadayisele amabhizinisi kodwa lilodwa nje angazi ke noma nobabuyisela imali yabo kodwa sekuseduze engizokukhuza ngizokuchitha kwaZulu kaphinde kwenzeke amaNigeria wahambe ngizokuchitha nalapha se-Eastern Cape ukuthi ayi isilo ngesichitha lesi saseNigeria ubani igama laso angezwana angezwa beningakaliqoshi igama lalo ngoba ngizwile kuthiwa angazi bathi uAbuwa bani bathi uAbuwa awakwazi ngisho ukungibiza nangegama amaNigeria athi 3 secondo ngone umyade ngifuza ethi elibuze elinyathelo ethi you know 3 secondo ithi mina ubheke ngamaNigeria kuyangixhaphaza ninjani mnumzana cha ilokho nje nganza kwethu bengizokhala ngakho nina besilo ukuthi cha nina base Eastern Cape nizothathelwa izwe azikho insizwe Eastern Cape sekufihlela amaNigeria anwatshene ngapha kwaZulu afika abekana besina kulo kudadewethu uJesita umuntu wesifazana ngiphinde ngibonge kakhulu kusinqa sempane nophakela umthakathi labo bantu labo bangabaholi uma ungashuthi uyabheka kodwa sibavotelanga abakwenzayo ukuthi balwele isizwe njengathi nje mina ngithi vele nami befanele ngibe khona kule mashi le ekhona lapha kwase kuvela isifo lapha ekhaya kumama
kwasho ukuthi okunye ngisakuhloniphile kodwa nje ngiyanigqugquzela phakela umthakathi sinqasampala dadewethu uJesita ngibonga kakhulu ngoba ngangithela losisa bamkhiphe manje lempahla bemfakele ungano intshebe ngangithe bamkhiphe lempahla le befaka intshebe ngoba ufana nendoda ngangithe lentshebe lempahla bayivale befakele indoda lena kulo ngoba unesibindi lo dadewethu futhi uyahlonipha nakho izoluhlanganisa ungizwe nophakela umthakathi ubahlanganisile izolo futhi bahlangana futhi ukuhlangana wabo futhi ungizwe nophakela umthakathi bangahle kuhlanganwe naye lo dadewethu lingakheka izwe okunye nje ebengifuna sikwenze ngokuhlangana kwethu sonke ake silekeleleni bafuthi Eastern Cape ke sikilekeleleni Eastern Cape ngoba siyazalana nabantu base Eastern Cape sihlangane nje sibathinta amakhosi sithi cha sizonilekelela ukuthi izwe leli esenithathe nalikeza amaNigeria niyawazi mabethi abawazi sesiyaqala ke lapho ukuthi sixoxisane ngolunye uhlobo kodwa nje abantu base Eastern Cape bafowethu asibalekelele ngoba ngiyabona mina ukuthi bayasaba ngizothi nje bangamagwala ngikwazi ukuthi ngafika indoda kuthiwa isiphethe kuthiwa isisilo isuka kwelinye izwe hayi mina namanje ngiyasho ukuthi abake behle bezobeka isilo lapha eThekwini noma behle besibeke noma lapha nje eduze noma bosibeke eGoli khonto ezovela hayi ukuthi bazosizobala cha sobaphatha kahle dokotela esibaphathe kamnandi sobaphatha kamnandi iphephinye dokotela sobaphatha kamnandi hayi ngempela ngithi ngithumela abafana ngithi mina bafana ke nongibhekela eNigeria lapha ngikude yonke indaba lutho eswazi nje lutho angificanga eNigeria lutho iphara futhi alikho eswazi ade ngiseswazi lutho alikho nhlobo manje mase kuthiwa ke abantu baseNigeria sekuthiwa sebezobekwa lapha njengamakhosi hey mina ngiyazi lento ukuthi asibinde singabathathaphi labantu sibinde singangesenkomo bafana bamanager safuna ke sihlebelana olunye udaba nani hayi akuzwakhe cha bafuthi ngibonge kakhulu hayi etatazele ngisho amaphoyisa ebese ngazi